Anyang laki din! Nay, kasla ni sungak matiagpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa naturog. Amadakit din agpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala, Salbag kayo amay. ay, No siya. Awan ka po dang kaunak. Mariosep. Net, ipigpig sana ti pukaw na natin. Ay, ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Nakaw. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Pimala. Unamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkat supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kuana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kat mabuti nga. Oho! Anya laki din da sungak asupo. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman tinagbarta kiti rabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manin. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas jay nga style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga ron bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, kasyak tuman timang bagbagakin kwa na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Na yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay ngalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mo't no nakainom ka. Agin tuturod man nga ibagbagam. Naturod ma talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Ngum, awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarita kida. Di rimord ako nga. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yaman mo. Ikalaagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? No, sana dagiti karo ba? Naglalastog paray. Salbagda kay di amin ao. Anya? Ngam mawamutirum oray may isa. Takro da mga gayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw no. Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na mo. Ti bagay ka maskula daw. Masa, pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre. Ati, ay, iso dagiti lastog akaraw ba paray. Lastog na lang ti adaw. Kinapod no na. Mabutang na kanyak. Bakla namin na. Ayan niya laki ti. Kungkulada. Nasaya at tanagranata si kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday, pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Ado ti kaaruba nga apiktado gapu iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti na nangam si kamot. Ada ka dita igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana may. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nga nanan. Ayak. Abay siya nga. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Da ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka umot ti dagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may ditibalay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Antimona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay, bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagiti lastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw ka, tunggal maparte ka. Ay, kaya iso dati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun talaga nga asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uray asino kat agbain iti kastang aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanayon kumot abagbagaan, ngumawan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon talaga. Naku na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngumawan lata. Jack mo, no adda pa nga tanamnaman ang agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na aming titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kan kwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot kuma. Awanan kumare. Isunsa talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan pain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na sao. No asino man tinatulad di tan lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Sungak, ang damanin di tang agpukpuk Ay! ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din aya dayja a lalaki. Nakasla dalam di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumar tagi tinalastaw. Uray kayo dito yung kalasada. Uray ado kayaw. May saklain. Nana. Kayo, hindi Kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala. Iso ako limong kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. Anyat ko na, nana. Kaputan kayaw. Kabuteng tayo ka no, tumaskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man timapan ijang balay dahin tunpikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man tilaban tibagbagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat yan! Ne, mapanak pala kung may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din na padangay bagam kanyak si ka bakla. Anya? Adda nga ro di gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo yan, hoy. Apay sika, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabuteng ka. Ha? Kunamsa na jak mo. Oho, salbag ka kidi. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglawlaw, Adata dito tirsina nga mong kasakin, hindi bagbakam na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama amuan da supot ka. Ita ulitin na, ital na, Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutang kita tao. Iso nga awan timayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta bakla. Tano saan ang mga ano pinasubsobak? Tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da baklakan ka ta pagpupungto tamanan. Ay, inton kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kung na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko nagtumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man wag paiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din, no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di makaunget ka matkin ni bakla. Ay saan kumare? Anya aga po ang makaungetak kat pudno mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pa akas taunay aguram kinibakla si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may sakamay. Alaman, itang adag kasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, dayta, gaputan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang daka dagiti tattao, gaput na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man, unay mo da. Sopo mo ti magbakam mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka,
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalaang tilastog asupot. Anusan kalaang kunak manan ne. Ananusan ang kaya mo muso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman nakit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mag. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kwa na. Wana na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak, adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, atong galadapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, ti sa bamoy, di pa. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanyang asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin matan binagbagaan ka, ngampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Iso apagyamanak unay ni bakla. Gapoy ti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarin mo una yan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugit. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nabartag ka manan, Manong Amancio, sa dino tinaggapuam. Sa dilo kumabal. Idaili mo na. Inal daw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah, anda. Sakpay ko lang. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno adda igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado apagsasawan na kadayjay. Basta talaga tibiyag kapsak. Masapul kang indoor tayo ba't oras ang pamensaya. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samot nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah, saan lalaki din kabagis. Amok na naramidak. Ha, saan na masapul ang mamuan nito? Wah, awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Kapitayo pa, yan ti Sisil. Agyaman aklaunay, edo ka anakan.
Anya nga minan ti gagara man ti. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti ar-aramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang antay? Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igat-gatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod, kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Anya ti gagaram. Nadamag ko nga, barbartek kayo kano, isong ay mayak. Sino mo din nakadamagami ti dayta? Nga ti Sisil ah. Oh, anya laki din ni Cecil. Indaro na pala ang ka. Kitnam namin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni ante. Panghasyo tatang. Nawan ti daddo mga aramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana agaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitag subli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, hindi ti jak amo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong amansyo? Nan-ano ka? Kanya tanakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isunalaang nateng ti sida. Awan na tuba. Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pailaang iti sidaam. Mala, mangidasar ka makaroon iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet tanakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagas. Pinapanaw na kami nun ti nangilakwak iti dagaking balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay a pagnanaedam. Huwag, kabagas. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga roon ti bayad na, kabagas. Ay, talaga adi kag pampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw mao. Napuuna yan ti kasta. Anya tayo tayong sako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka diti makipagdag dito yung balayo, anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan. Sabalin ti making kuko iti kalabaw. Agraman daga anak ka isaadan na. Anya? Ay, hindi kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inlako yo ti kakaisuna adagayong ay. Di yo pa'y mo't impakpakam mo kada kami. Ayan tinaglakwan nyo ay. Awanan di tayo sublian tinapalabas, anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibos nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang, anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko tiyag na dito yung balayaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siyak lang, tag-desisyon.
dito'y balay. Kan anya din nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit. Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kundagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa'y siguro Iso akayat na ti agnaw dito'y balay. Tawanan kwarta na. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka diking kang agnaw ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya ter aramidin nyo dito yung kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babal. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launay. At dain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ng launay. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwang di itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kat ti karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata. Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawet akatubangak, Mari. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mari. Awan matan ti karni amakitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mari. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mari, mangtad ka man kay di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan ti biyag mo dito'y manong amansyo? Ay, bayat sa kabagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas magpiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa, ad-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos dito'y. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitiubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Ay, niya laki din. Awan mo tinti adobo asi dami ko, ma. Tatang! Tatang! Apay ka na. Umay kayo mampay dito, eh. Oh, anya na yan. Anya tiba kami edaw. Ayan nga ti adobo asi datayo. Nay, kunak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Sambo ka ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Huh? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. So, basta nanganak na ta. Diyan na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasam nga na dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit.
Saan laang anam na minsan nga inaramid na tikas na. Ay, nyak amo. Jak mabilang no namin ano nga inaramid na tikas na. No daduma, uray ilemeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan tikas jay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dayta ti jak kayat ken tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kenkwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kenkwana. Ta mga no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man si datayo, tatang. Amangan ko nak, no kontratahin nyo man saan kami peanangan? Apay akastamot ti bagbagam sa kaido. Kaslasandak mo nga aman o kastalag. O no, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Sana kasta tatang. Tikayat ko laang, ibat yan na kami mo titisidaan mi Kanayo mo aming umununa kayo amangan. Kun ibusin nyo mo ti masida. Saan ako namangan? Kukayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin nagitigamit nyo. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit ti bagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo Makamuditan. Ay di kaya aramid man tatang. Awan ti imbagami, pumanaw kayo. Awan ngam nasakit mo ti kasya parang sasaw kanyak. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran na pa si bagbagam dita. Pumanaw aklat ta. Pero yan! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agimura. Kinasarita lang nila kay kung may papan iti si dami. Isumat tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Diyukot ay aywon tila kay. Saan pa ilang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, ang mga nudi na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidagakan kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta. Sa bagay mo't kit di Narigat mo't lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga da ka manan. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na druma. Anya tinakaupaya maya? Nakaimimot na mag... Anya? Dahil katipod na. Ora ni Edo nga anak ko. Naakaran mo tani ti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti panaturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso day jay! Saggay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiyamok kami nalpas kayo na langan. Anya lakit din ti kastamanong. Rawat kamat gayam.
Amangan matno day ta kinarawot mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumaan nyo sila di Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat chamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada, aramidam, tapno maragsakan damat ken ka. Masayaat mo tinagawit kayo tatang. Sa di no tinagkapan niyo. Iti ayan ng Tim Cecil. Kahit anya nga ti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Saan ang nasakit tinakam yo kada kaming agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilas kayo nga ro din, tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangang kayo. Una yan, no kaanumat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal samot ti washing machine, tatang. Di mat agtayagan. Kita akban. Abangan nung matarimaan ko pa. Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mangtartarimaan ka na iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dinanang yaw. Adda tituls ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga no kasapulan nyo. Wait, iruan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung nani bakit ka. One, pinagpraktisa kitay. Da kayo kanupay ti nagluto iti pangrabyan tayo. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito'y abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasarin ti manugang yo, tatang. Ay, ang gigitan tayo ko rin na mga ang mga numailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki, dahil... Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mga anan ba kay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kalipay amangan? Sa anak pa'y amabisin. Mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idi na minsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din kan gasat iti biyag. Agidit kanto ka, kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod. Ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng kusina ba kay? May sagana kung di makan. Dayjay mat ako marik abakla. Kanayon nga ag-send iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buya ka dagiti content mo, bakit? Iso ka na yung ag-send iti stars. Ay,
Ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuhisay? Kat amin mo't amakit-kita nga agkumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay data? Ni Guria Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling blogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana oh. Mauman tulatta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansinam kan kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan mo scan na bakit ang lalaki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga eh? Madam Vlogger. Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sadya amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malagip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam na mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agaramid iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururnong. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang nga proud ka. Karagidar aramid. Karagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot, For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila nga agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, nagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Ay, makauma abuy-buyaan. Sige akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunaktubag. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black kunto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinaado ti vloggers ang mabalin kong apalan ni Marta pala ang mat nagbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga gorya. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagang kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka laeng ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kiddi. Tapno adaman, ti pakakumikomam. San ka tatay tala, mangdadadali ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabaling na pagtaudan ti kwartak. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam, basta siyak, suportado akin ni Marta.
maray-raya awa ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na! Nakaragragsakak ang talaga lakay. Ha? Tapay. Kitaon da ito maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinaurnong mo a dollars. Bakit? Manipod nang rugi ak anagaramit iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisenden iti PayPal account ko lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti bala ito. Ay katun alakay, day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak ta dala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Katpud naman. Abay, umapal ka, kumare. Ay, kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, agaraming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat kit ding ag-vlog ka ah. Tamas aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ko dyak amaw. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't ah. Nyalaki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan na ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't ah. Ala kaya aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramid ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isupay nga ipos ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds. Kita ang kadita iti impos ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Siyak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlogak matan. Sapay la kumata suportaran dak ah! Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agrarama na talaga. Gapulang tanakita na timpos ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsweldo iti Facebook. Naus mo tandidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day tanga arabidan da. Gamti inal daw, mapan makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti ah. Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day.
man ti impos ni Kumari Gloria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Naaw histerik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wen kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na dya Gloria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko ano, mare. Imbes na mapan makichismis iti karubay tinaldaw, agaramid latan iti content na. Ay, wana. Awan mat maawan kan kwa na no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya, negorya, ag-vlog mo tan, bakal? Wan lakay. Friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipupos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbaga mga video nga impos na. Kitaam Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumampas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon avyos na muta. Nyalakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak namin iti buko juice, isuwa isbuak matan nga isbu. Hays! Hoy, Gloria! Nangagkuti bagbagam ah! Di mo kunay na dahi ta video kiti kunting mo. Nay! Isbaw! Isungarog nga in video taday content ko, abay nga men. Anyat parikot mo Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti da iti nga video, kat ag-viral. Andan laki din. Anya! Ay na, pangasim Gloria. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dahi ta. Anya kamutin. Ultimo pa nagis mo, may content mo. Nawan parikot iti da iti Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat yad adda makinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka, ikonti mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito. Manakibiyang nga. Hays! Agtalaw! Nay! Nanyising aro na takar mo, kakababa ay! Anyaman ti ni Gloria, kastamatan. Hay, diyak mo. Diyak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin, agraraman agbali na vlog. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-as ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat ngarod dagiti ipupos na a content na. Anyamatan, ultimo panagisbo, kan panagbawas na content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Gloria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babayin kon. No way. Diyak pulos inarapapa makasawa iti kas ken ko ana. Iyus. Ay, anya lakit din ni Gloria. Nagaduma nga min ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta. Ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, ag-billion views lagit din ni Gloria din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot at ipan na kaibabain ti anak da no kasta. Hay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang.
Apay day jay aguriya? Kaslasan mo nga pampanunaw. Saan akasla nana? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, ini Dabaw. In-vlog na ti panagisbuna. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nga nana. Kunaklakit din sa inyo anabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagimimas da iti rabi ikinilakain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at mapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan anana. Pududay ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka na dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot nga adal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, anya man ang dayta. Talaga amang ibabainin to. Anya? No saan mo pailangan sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kulak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apaw, nagado ka ngay bagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kan ishare mo mo tanadi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pakaibabayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam na kiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain. Nagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin na kiti kawis mau. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi kan o am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki day. Nakalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, kita to'y post ni Leia. Oray na lang i-post ti naimas asidada kanilakay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Ay kabayam. FB na mo tapagipusan na. Awan pakibiyangan no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamit iti adobo ababoy ta i-post ko mait. Tulad mate. Ay, ipakita mo ta kabaelak ti gumatang iti karne. Kan kabaelak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mo sama dahi tabakit. Ay, anya kumamat ti apalak ken kwa na ngay. No anya ti kabaelan na, ay kabaelak mat. Kabaelak pa'y nga artapan Nanang, awahaton nyo dahi to. Para kada kayo. Anya ngay daytoy. Inluto ni Piling nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo. Kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sinadaliya. Adobo a manok nanang. Ngam kayat nga rod ka nung artapan ni Piling.
Adamot palpalang guhad ti asawa mistong. Katanya nga ron nga iti maramidak na na. Kat na ikasar kumutang, di ano sa kaon. Tan kanumot yan na matarimaan dyan TV. Tan nadadahil, bakit? Iso akapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama ano santi saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ron ag-withdraw iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen ti katangan ta. Tay sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak ag-withdraw. Wain, kun dumagas kan tumot tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpili. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripom di tapileng. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta. Damot gardo kan lay akaaruba da kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa mo TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe paggastusan ta. Imbis nga dornong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka matpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami iti usarme. Ay kat mapalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kayat mo asawan. Saan nadadaal ti TV Kayat mo laang ti agpabaro. Wananang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yo. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang, sandak nga isuraw, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamot ti mangarartapken ka? Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Ne, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay. Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Ne, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itatagim matangak iti flat screen at TV. Gimatang mat. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladin na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kaya naragsakan ta dadakila TV ta. Ay, permi Amok, nakita lakit din nila gimatang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kunana siguro iti panunot na ita, kit agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isuna laang, ti adakwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat at tuladan. Panagriknam lang dayta.
Nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagrik istong. Ammo, kapaspasikatan nakday dya a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, kaniti Domingo bakit? Agpasyar tamam mo iti jay bagyo. Taapay ang nakalagip ka nga agpasyar. Makapa-stress nga ro ti puro trabaho. Mapantamam mo ag-relax. Mayat sang agpayso Adam amo nga agpatpatransient iti jay bagyo. Ijay ti pagdagosan ta. Nalaklaka ijay ngam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alangarod bakit? Pero buat mo nagiti kasapulan ta. Adamanan post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon iti bagyo. Saan mo ako na amapan kamay? Mapanta Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laang tinagdagusan da. Kat anya kumangay no transient. Mapantamot agdagos itinginginaan a hotel iti bagyo Taipos ko tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapa istong. Kunak tumat atol tuladen nakdayjay apiling. Taapay bakit? Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Oh, tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Ang mga no atap mo lang bakit? Saan mo lata napanpansinin na kiti ipupos na? Ay mong gayang, mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta bakit? Kat si kaman lakay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan ang motor bakit? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan lang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang-emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Wen bakit? Saan ta nga ibusin tornong ta? Adalat tamot mabati Sigurado nga apalan manen ni Piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na. Magmag na kayo mo na, naggapan niyaw. Ay, di taman barangay hall. Ay kat lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kat nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamen iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Day nalakalang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo na dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut ka ni istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adakwar tayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sana nahulugan tumutlaan. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mo't adyak kayat ti maarartapan.
mumutabasit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugantan Day takit ta kumaro man takin naman nag-aapal mon. Tuladem la amin na makita mi ti karubam. Kasano kat pasikatan dakmet? Kat pakabasulan da ba yan, no gumatang da iti kayat dagatangan. Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay talaga paspasikatan daklakay. Unay gatikas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamang irwar iti motor. Tay motor anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumat ngamin. Kita umlakay, at damat baron ang motor da piling. Nakita, bakit? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon, bakit? Sakit na siguro ang tikas niya. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto no maminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang ta napanpansinan ti raramidin day ta karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tulang ata iti utang, gapo iti arabid ti asawam. Wan nga rod nanang. Marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamat amin akayat ti asawam. Mangrugi ita. Saanan, nanang? Saanan ko na ba ata marigrigatan kayo ni ti gastaws? Wan nanang. Kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutan iti motor amin na sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam ti rigat ti biyag dayta. Malpas tumat lang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nak maartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di ti palanggwad Iso ti palangguad. Tultuladag laeng. Kan artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka de. Mga no santa nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda? Mudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia. Anya? Kat anya pelang teraramidam ngay. Nekit anya kay kumati aramidot. Ay, mapangkamot tinagpadungpar Kat tapno maartapam, anya. Diyay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kayat mo ka di ang maospitalak. Kasano ka tuladam amin ang makitam kinileya? Itang rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Ang mga numapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Ay, wan lakay. Sa pagka, gapuiti naman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladan no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag asimplay ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay.